thutha wa gweterera kwa ihinda inene kumenya no ugukorwo akirugamirira kabuni ya ndege ya Kenya Airways iria ikoretwo ithinikanite kwa ihinda. Riu Sebastian Mikosz ni ekuyukia giturwa giki kuma kwe Mbuvi Ngunze uria aruti wira a kabuni ino magomete makienda athie. Kwehoketwo Mbuvi Ngunze egukorwo eherete mweri-ini wa Kihu kana mweri-ini wa gatatu, no mibango ya gwetha murugamiriri munene mweru wa kabuni iyo ndiarikite. Sabastian Mikosz eno taramu wa miaka 20 wira-ini uyu kuria ari murugamiriri munene wa kabuni ya ndege ya ESKYPL na LOP Polish Airlines iria ni imwe cia kabuni iria itongoretie mwena wa Europe. Kuri mwaka wa 2016 mweri wa 12, kabuni ya ndege ya Kenya Airways ni yajirie guteithiririo ni kabuni ya gwika uthuthuria ya Spencer's Quart hari gwetha no ukarugama giti-ini kiu kia Mbuvi Ngunze arikia guthie. Handu-ini ha Kameme TV wonjoria njitagwo Njenga wa Wambui.